سلاوورێز تەماشەوانین هێژا ji stûdyoya Arkê bultena nûçeyan tê pêşkêşkirin di destpêkê desta nûçe. Amerîka pêşînyara avakirina hêzeka hevbeş lê Bakurê Rojhilatê Sûriyê dike. Nûnera berdewamiya Amerîka dê NATO de dibêje. Beşdariya NATO dê operasyoneka Rojhilatê Firatê û Menbicê de bêtû awayekî nihatiye behs kirin. Lotkeya Rûsî, Tirkî û Îranî derbarê Sûriyê lê Sûçî dest bi lêdarxistinê kir. Lê Almanya endamekî sêxoriya rejîmê hat girtin. Careka dîdem baş, Ajansa Sputnik ya Rûsî li ser zarê balyozê Fransa ji bo Rûsya belav kiriye. Ku welatê Fransa di deman ha de behsa vekşandina hêzên xwe yên leşkerî ji Sûriyê dike. Ji dema ku welatê Amerîka biryara vekşandina hêzên xwe ji Sûriyê ragihand, karvedaneke herîmî û navdewletî durist bû û helwêst û biryarên cuda cuda hatin holê. Welatê Fransa jî ragihand ku tevî biryara Amerîka vekşandina hêzên xwe ji Sûriyê lê hebûna wê ya leşkerî wê li Sûriyê berdewam be. Ji ber ku rêxistina Daeş ya terorîst bi giştî nehatiye ji nav birin. Lê welatê Fransa li ser wê biryara xwe nema, winha behsa vekşana hêzên xwe ji Sûriyê gengeşe dike. Ajansa Sputnik ya Rûsî belav kiriye ku balyozê Fransa ji bo Rûsya Sylvie Bierman ragihand ku welatê wî di dema niha da danûstandinan derbarê vekşana hêzên xwe yên leşkerî ji Sûriyê dike. Bierman serbar kir û got ku biryara Amerîka vekşana hêzên xwe ji Sûriyê qet ne pêşbînîkirî bû ji tu aliyan ve û ew gelek pêmatmayî man û ji wê demê ve Fransa bi awayekî berdewam pêwendî û danûstandinan li gel Amerîka dike. û ji wê demê ve Fransa bi awayekî berdewam pêwendiyan û danûstandinan li gel Amerîka dike û pabendiyeka wê taybet di hevpeymaniya navdewletî de li Sûriyê hebû. Balyozê Fransa her wiha got jî ku tişta ku dihêle Fransa hest bi heymenî û rihetiyê bike ew e ku mijara vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê bi awayekî demdemî tê gengeşekirin. Di 19 heyva berçilleya sala 2018 da Serokê Amerîka Donald Trump biryara vekşandina hêzên xwe ji Sûriyê ragihand bû û tanha lêdwan û daxuyaniyên cuda cuda derbarî çawaniya vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê ji aliyê berpirsên Amerîkî ve derdikevin. Lê tanha tu dem derbarê vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê nehatiye destnîşankirin. Wezareta Berevaniya Amerîka pêşinyara avakirina hêzeka çavdêriyê dibin sêwana hevpeymaniya navdewletî de lê Bakurê Rojhilata Sûriyê de dike. Di civîneka NATO de lê Bruxela paytexta Belçîka Patrick Shanahan cêgirê Wezîrê Berevaniya Amerîka ragihand ku stratîjiya Amerîka de planek ji bo avakirina hêzeka çavdêriyê lê Bakurê Rojhilata Sûriyê û dibin sêwana hevpeymaniya navdewletî de heye. Amece da ku ew pêşinyar wê gelek derfetên cor bi cor peyda bike. Her wiha Shanahan got ku hîn danûstandin li ser kîja alî wê serpirîştiya wê hêzê bike berdewam in. Kiyê baylê nûnera berdewam ya Amerîka dê NATO de derbarî operasyona Rojhilatê Çemê Firatê û bajarê Minbicê de ku Tirkiya dibêje ew ê encam bide got. Ku herçend Tirkiya hîne endame dê NATO de lê beşdariya NATO di vê operasyonê de bêtû awayekî nehatiye behezkirin zehmete beşdariyê jî bike. Nûnera berdewamiya Amerîka di NATO de daxwaz ji Tirkiya kir ku ji kirîna sîstemê mûşekên berevaniyê S-400 ji Rûsyayê poşman bibe. Ji ber tevahiya endamên NATO ji vê hewla Tirkiya dilgiranin. Kê baylî Hodgson nûnera berdewamiya Amerîka di NATO de di çarçoveya beşdariyê di civîna NATO de li Bruxelê daxwaz ji Tirkiya kir ku ji pêngava kirîna mûşekên S-400 ji Rûsyayê vegere ji ber cihê dilgiraniyê li cem endamên NATO. Her wiha baylî amaje bi wê çendê da ku nêzîkbûna Enqera û Moskow ji rûyê leşkerî ve kêşeyên mezin ji bo NATO durust dike. Ji ber Tirkiya endama di NATO da û nabe li gel Rûsya peywendiyên wê yên leşkerî hebin. Nûnera berdewamiya Amerîka di hevpeymaniya NATO de got ku eger Tirkiya mûşekên S-400 ji Rûsyayê bikire wê demê peywendiya Amerîka û Tirkiya wê berev xirabûnê biçe. û ji rûyê sîxurî ve jî kêşewê navbera Tirkiya û Amerîka de durist bibin.
هەروەها بایلی بەحساوی چەندێ کرد و ئەگەر تورکیا سیستەمێ بەرەڤانیکردنێ دخوازە ئەمریکا کارەوی سیستەمی ji بۆ تورکیا دابین بکە و ئەگەر تورکیا هەر ڕوو li رووسیا بکە wê demê endamên NATO helwêsta wan wê hebe. Di dawiya gotina xwe de û derbarê operasyona Rojhilatê Çemê Feratê û bajarê Menbecê ku Tirkiye dibêje ew encam bide. Baylî got ku heger çend Tirkiye hîne endama di NATO de lê beşdariya NATO di vê operasyonê de bi tu awayekî nehatiye behskirin û zehmete beşdariyê jî bike. Serokê Tirkiya dibêje ku hîna Nezelalî derbarî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê heye û Tirkiya dixwaze derbarî navçeya aram hemahengiyê li gel Rûsya bike. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiya beriya ku li gel serokê Rûsya û serokê Îranê bicive li Sûçî ragihand ku derbarî mijara avakirina navçeya aram li Sûriya Tirkiya dixwaze hemahengiyê li gel Rûsya bike. Herwiha Erdogan got ku heta weke niha Amerîka tu zelalî derbarî vekşana hêzên xwe ji Sûriyê nedaye. Lewma hîna mijara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê pîwîstî bi berçavroniyê heye. Dewriyên leşkeriyên Rûsî li Bakurê Minbicê bi şêwekî berfere hatin belavkirin. Lê devera nêzîkî grûpên çekdar yên 1 kîlometrî hatin bicihkirin. Piştî biryara serokê Amerîkaya ji nişkî ve bi vekşana hêzên xwe ji Sûriyê gelek tevlîhevî di nav rewşa Sûrî de durist bû û di encama wê derbarê de hêzên xwedî bandor li ser rewşa Sûriyê milmilanî di nav wan de bihêztir bû. Nexasim berjewendiyên wan newek hevin û ji hevdû dûrin û bi behaneya valebûna bingehên Amerîkî dagirin. Di heman derbarê de berîdemekî rojnameya Washington Post li ser zarê rêveberiya bernameya Rojhelata Navîn di pêşangeha lîkolînên siyaseta derve Aaron Stein got ku her aliyekî li Sûriyê berjewendiyên wan yên taybet hene û erêkirin di navbera wan de gelek zehmet e. Alavên ragihandinê yên Rûsî danzanîn ku îro dewriya polîsên leşkerê yên Rûsî derbasê bajarokê Uşreyê bûn yê ku li Bakurê Minbicê dikeve û bêhteriya xelkê wê Kurdin û bi tenê 1 kîlometr dûrê bingehên grûpên çekdar. Ji aliyê xwe ve rejîma Esed di dema dawî de navendek li navçeya hêla rûbirûbûnê nêzîkê Minbic ava kiriye û Rûsya parastina deverê ta hêla gerim dike. Di heyva borî de polîsên leşkerê yên Rûsî derbasê Bakurê Sûriyê bûn, dakurê li ber her istivzazekî bigire. Bi taybetî, piştî belavbûna xalên rejîma Esed li Bakurê Sûriyê û biryara Washingtonê bi vekşana hêzên xwe ji Sûriyê. Serokê her sê welatên gerentor ji rewşa Sûriyê li Sûçî civiyan weka hatiye ragihandin ku çendîn mijarên girêdayî bi rewşa Sûriyê ve bi giştî hatine gotûbêjkirin. Îro pênşemê Vladimir Putin serokê Rûsya û Hesen Rohanî serokê Îranê û Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye lê bajarê Sûçî yê Rûsyê civiyan. Rewşa Idlibê û vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê û Komîta Destûra Sûriyê gotûbêj kirin. Ji aliyê xwe ve rojnameyeka ser bi rejîma Esed ve eşkere kir ku lotkeya Sûçî wê ji bo rewşa Sûriyê bi taybet û rewşa Idlibê be. Mike Pompeo wezîrê derveyê Amerîka di konferasekê de li gel hevşanê xwe yê Polandî got ku ermancên konferasê Warsaw gelek sade û xuyane û beşdarbûyên konferas wê li dûv aştî û bexteweriyê ji bo gelên Rojhelata Navîn bigerin. Wezîrê derveyê Amerîka amanca li darxistina konferansê Warsaw eşkere kir û got ku bi giştî dîtin û parastina ewlehiyê li Rojhelata Navîn wê werne gotûbêj kirin. Mike Pompeo wezîrê derveyê Amerîka di prêskonferansekî de li gel hevşanê xwe yê Polandî derbarê armancên civaka navdewletî ji li darxistina konferansê Warsaw ku duh çarşembê dest pê kiriye. Got ku armancên konferansê Warsaw gelek sade û xuyane û beşdarbûyên konferans wê li dûv aştî û bexteweriyê ji bo gelên Rojhelata Navîn bigerin. Herwiha di konferansê Warsaw de ku 6 welat tê de beşdarin wê behsa nexşeriya aştiyê li Rojhelata Navîn û êrişên terorîstan û rêkarên rûbirûbûna terorîstan û peywendiyên navbera welatan de wê were kirin. Her li gorî ku Mike Pompeo eşkere kirî
ji ber ku Îran destê werdanê di karûbarê navxweyî yê welatên Yemen, Behrên, Iraq, Sûriya, Falastîn û Libnanê dike, yek ji mijarên konferansê Warso rûbirûbûna pêgeha Îranê li Rojhilata Navîn, ku ev babet bû cihê nerazîbûna berpirsiyarên Îranê. Weke hatiye behskirin ku xiyatirîn û mezintirîn kêşeyên Rojhilata Navîn ku wê di konferansê Warso de werne behskirin evin. Weke hatiye behskirin ku xuyatirîn û mezintirîn kêşeyên Rojhilata Navîn ku wê di konferansa Warso de werne behskirin evin: kêşeya Gelê Kurdistanê, kêşeya Falastîn û İsraîl, şerê navxweyê Sûrî, şerê taefî û terorî li Iraqê, şerê hikûmet û Hûsiyan li Yemen, şerê Talîban û hikûmeta Efganistanê, kêşeya dirûstkirina çekên kîmyawî ji aliyê Îranê ve. بله تماشاوانین هیجا هر لسر مجارا ترور کرنا شهید نصر الدین برهک که د سال 2012 ده هاتبو گولا باران کرن نها الاستودیا آرکی فیصل اسماعیل اندام دسته راوشکاری پارتی دموکراتی کردستان سوریا میوانی منه بریز دمات باش و تو بخیر هاتی دست بکیده گلک سپاس برز يعني درباري ترور كرنا شهيد نصر الدين برهك بگمان اشخوا مدوجي ده بولتنا خدا بحثي كر جبلي آلية سياسي جبلي آلية خبات پروري يعني بحثا آلية جواكي بكن لرجوای كردستان دجواك رجوای كردستان ده الرول وباندورا شهيد نصر الدين برهك دوي ده تشاو يعني جواك رجوای كردستان تشاو لشهيد نصر الدين برهك دنري لبه حوالی نصر الدین شهیدکی پاکروانی پارتی دموکراتی کردستان سوریا یه گود دسته تروری هاتو کشتن باندور که وی هبو نلس جواره سیاسی و جواکی و واتری هبو حوالکی تیکوشر بو حوالکی زانه بو حوالکی علاقات اجتماعی به معلومات وطنی و زور فرقون زور گریدایی بو از یک شو حوالی که مبهردور دریخسته دکار کرد یعنی دیگر دریخسته دارد دیگر دوره بهردور کار کرد به امتخاب محلی بود هيئة المحلية يعني هني مقر كاتر هبالكي نهاتي وهني قرم ودخص هم هر تشتكي كاركي هبي أو بخبكي أو روحيات بيرة بردوان كل حتى هات منطقة وغيرها بتشتكوا هات منطقة عالية خاصة بدرجة دورك مميز نعم هبالا دتشيبو علاقات الاجتماعي فرق وصلحت مع مشكلات المنطقة دتشيبو يكسر بيبت شو كاريبو دسي غدري سبب مشكلة ومشاكل جار سربكي شبر بيكي رولك بيتنا وهبالا دتشتكيبو وهبالكي خرطبو ناحية علاقات خود المسألة ده وهبالا شكي قدرك هداية ده شبر بود كاريبو جار سرية وكي شيء اجتماعي نام معلوماتك معلومات كرد شيء بيان انك كردو عربي المنطقة ده هبون شيء رولك وي مميز هبو هبالا شيء او رول ددانه ده بو كاريبو جار سربكي شكي بو خدي بوتنكي بود او بوتن هات تنفيذ كرنج بر ريخستنا بارتي لوي منطقي براسي بزور زور احترامي رأياوي دهاتا قرتن جبر في هيك كات نصر الدين رولك خدوي منطقي تليست وبو دورك مساعد رجيوغو بي به البجارتن متمري مي نوتو هشتي دبي سركردايتيش هاتا راوستين هفكارين ما آمده کرنا راپورتك درباري كسايات درباري الشهيد نصر الدين برهك امي تماشاكن جارك ديوه گرن دا ام جارا خبر دوام بكن د 13 مهادوان سالا 2012 نصر الدین برهک اندام مکتبه سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جعالی چکدارین پیده و حتی گلباران کرن بگرانی بریندار بو و 10 روزان ایش و آزارک زیده جبر وان برینن خواه کشاند تا ده روزا 22 مهده شهید بو بویه که تولی کروانین شهیدن ریبازا کردایتی و پارتی بو شهید سرکرده نصر الدین برهک آنکو باوی علا کسایتکی کاریگر و خودی باندورک مزین بو لسر جواکه تاوی راده که لحریما چل آغا یا سر به باجار درکا حمکو و اگر کشک جواکی قومی با هولدانین چاره سرکرنا وان کشیان دکر و خلکی دگوت دوی ام بری خوابدن باوی علا گلک سر پیهاته لوی دوری هنه و باوی علا کسایتی خوایا بهیز خودی رو لگرنگ بوته ده
û karîbû bi kêmtirîn ziyan wan serpêhateyên civakî çareser bike. Lewma, heval, hogir, kes û karên bavêela her dem dê civat û şevbuhêrkên xwe de behsa rol û kargeriya û valehiya ku şehîdê Nemir Nisreddîn Birhêk li dû xwe hiştiye dikirin. بله تماشاوانین هجا جارك عديد بگرم جم مهواني خوا فيصل اسماعيل اندام دستيا راوشكاريا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا بريز جارك عديد جيب خيرات ناتتكم وكو دي رابورت ده هات رولا شهيد نصر الدين برهك دناف جواكا كردي ده باندورا ويد دي وجواكي ده لي استخازم بفرسمشتا باندورا ويد ناف رفين بارتي ده بحثا خدمتاوی بکم درباری دوزا کردی ده چه خدمتاوی هبو چاره سریا کشیان ده چه بهتر رول و باندوراوی هبو پیشی موجود نافذ مگو وقتی عمل حدود دراز ولی ما بحضور کرد که خورده کی گنج و گرم بو کاری کی خواست خارج بدلا سه کار بکی براستی خورده کی اجماعات کی بو عائله بی همیشه بشتاوی بو همو منطقه بشتاوی بو کاری بو خدمت کی بودی جبر به کی مع ابو علا منطقه خود رو لگه اجتماعی لیست وقتا مگو چاره سریه همی کی شی منطقه هات کردن دنا فلاح او چاره سری وقت او علام شو هوالش بيشتغلني ويتكرتكاري وين مشكله ويبروسي حل بكل كايبون دستي خدينا سر بوتنا بو بارتي بوت دريا سكر ده كان نصر الدين او بوتن بو بريرا هاد المالات او حل تكرم والتزام بيتكن حتى اجار شيء كيشن شيء قال كي اسيبون وقت دستي خصنا وكيش ده حل تكر جبر بدل باقي كي بدل سورجي كي كرديني كي اف يا ديد مسائل رخصتني دجي حوالي نصدي هو لجنه منطقيه دجي بهدول كارك دول دجي كي دائما بروجي مشكلين منطقيه كيم هاتنا ناب هي امي حزبي جبر بري بوري هي او مشاكل منطقه خذ حل كرن بهتر بروجيت هذا تعليق وجبر بوت ما ابكي محل كريا نو ابا ام تجاره يعني ند كتواري بو ام قيادة بشين يان أن هذا الشيء ما لجنة منطقية بهر ومشاكل منطقية بهر يا ديجي على دفاع جبر هذا خود قال كده هذا منطقية ويا هذا الظلم كلي مبانج أغواط بايانج مالدار كي بايانج مالبات كي فقير كذا خاص بارتي هذا اللي يظلم له أو مستحيل المال من الشباب ده تشو جانا سرد كر حتى لو جانا سرد تكليف دود خيادة دود وأمنك هاي تنتفاش خلا بتقول أزناب بينو ظلم لهذا اللي بيت منطقة ده واسقبول بكر جانا جت تجاوزات حزبيجي كرنا في مسألة ده ليه ده براسي كارين شارسري كي الجوري بروجي منطقة خو الجوري منطقة خو شارسري براسي وكسر كداتي تصرفت كر وكاري ولوا بروجي أحل باشا بريز ونوكا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا ودوسيا ترور كرين وشهيد كرنا نصر الدين برهك وتشج دوسيا ويكريا از بيجي انه نصر الدين برهك نجبر بو نصر الدين بو هذا اللي ترور كرين يجبر بو سركردايتي كي بارتي بو بو مبادر بو تكاري خدا ندمن هيفيا بريارا قيادي بو كار كي هرتم مبادرت كاري خدا تكر بو بروجي كي بارتي بيش دبدي جبر بيكي وقتا بري وري ترور كرينش كي تي بيرمن المنطقة كوشراتا بوتنا بوت كتشي بوت بورا كتشي كرد الببري أزيوي دسي ببري أفيش بوتنيوي بو عم زانن إنه جبر بو بروجيكت ويهبو لهذيا بريرا قررنا هكذا ظلمك الهمالك ما بتقول جيكي أو يشوف دو المنطقة خد حيف للدهلان وتولاوي دهلان وكارجت كرب ونهي الظلم للريبازي ببي والخلقي مبي وهبال الدوسي مبي جبر بيكيش كي نصر الدين برهك بو آرمان جوا كسين بو بدينن رأيها مخالف أبو لكن يقول تخازن خلقت ليش يمكن يقول تخازن نهي للخلق كارب كجواتني بيبا أو جديد نوي عرقلام مشروعي واكي جبر عرقلام مشروعي وانبي هندك شخصيات المميزة منطقة مدى هاتنا تيروكرين وهندك هاتنا مذاكرين بابي علاء مش عالتمو هبالي ببعضات دور سنة تغيب ويحتانها جبر بو أبانا عرقلاج مشروعي بو آنها السرساحي شيء أبيجو خيك آلي يشتني يبغو خلك بزوري بتفنجي حكم تكن أو أنا كي بيشيخ وقاقش كرن جي شخصياتي بتكاريم مبادرة يمكن بي بقى هيئات قيادي وقرارات أبزين بعد على جوا شخصياتي بو مصلحات حزب الداني بيشيع شخصي خو
والسر شخصي بتشكل في بريارة بكبربانة سريها وبديت بعض مصلحة منتي باشا برز يعني كوجرين شهيد نصر الدين برهق ان آلين بيش ترور كرنا في تواني ان ترور كرنا شهيد نصر الدين برهق يعني ما بس تواج في تواني تشبو الجوري نرينا تا يعني بشهيد كرنا شهيد نصر الدين برهق يعني جهنم ما بس تاخوا نتني السلم على نصر الدين برهق بنام قلت هندك شخصيات نديش كي هاد نترور كل استبعاد كده شي شخصية مميز المنطقة خدا وجالك بان وكار كل وخلق بير كده داي ومجتمع حجيت كل أفاخل كضغطك لكن يان جوري دكفي يان بوكوجن يان تغيب كن إيجو برفضان كن إيجو ظلم وزورج قبول كن بو برشد بدري أقدام لا تأخذ من دفاع من لا تأخذ كن أو شخصياتي وأنا كي بيهتر إيجو هذا نتيرور كن وكا مشعل شارعي ده دفاعي كن وكي كاب نصر الدين مختار كوشراتا وبوتن بود وكي مختار ديرتي الخطاب أخذ بيشيا بانها بارتي ده بيشا مخرب بارتي قلت ناخذها مختار قلت أم قبول ناقل خلق كشكي ميت دوز صالي ببني الشرع وانا قبول ناكم بو جينجي ما ببن تيرور بكن از قبول ناكم بو خلكين ببرين ببدن مناطق مناطق كرديان تيدا شركن شبر بيكي اوانا كي خص شخصياتي مميز بدنا عليكي ليه بصدا وبحزارة جينجي ما ايجو دركتنا دربي ولا شبر بالبروجي خلكت ضفتك زور ملتي ما كان يدفع ايجو حصار سروا اقتصادي تشكرن ايجو على فقيركن ايجو انا قرتن ايجو ظلم واكن ايجو فاصلا ايجو قالك مسائل الآنين اشتراحي حتى كان بروجي خب نزل ليه دست بيكا بروجي جو دست بيكا شخصياتين خاندين قاندم موجود فيصل اسماعيل اندامي دستيا راوشكاريا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا زور سپاس میوانی مبول استودیو آرکی لی پارێزگا حەمایژی رێژما ئەسەد تۆپباران کرنا گوندەواری حەمایدا بەردەوامە دە ئەنجامدا هەژمارە کوشتی و بریندار کەچن میدیانی ڕاگەاندنی بەڵاوکردنە کۆ دو رێژما ئەسەد بێ چەکین هاون و تۆپان لێ گوندەواری پارێزگا دەرعای تۆپباران کرد دە ئەنجامدا زارۆکێکی ژیانە خۆشدەستە و هەژمارێک دنجی بێگرانی بریندار بوون. رژیم اسد هلمتکا گرتنی لی پاریزگاه درای در حق سرکرده و ریوبرین کوری کفتنین لهوهاتنی امضا کرنه انجام دا. گور کمیدیاین راگهاندنی بلاف کرنه کده رژیم اسد به هلمتکا گرتنی لی گندواری پاریزگاه درای رابون هجمارک جه سرکرده و ریوبرین کوری کفتنین لهوهاتنی به رژیم اسد را امضا کرنه گرتن. جالی خواه اوفیسا بلگه کرنه شهیدان لی درای اشکره کر کو بستدان جبر پرسن ریکفتنین لهوهاتنی جالی رژیم اسد و گرتی و بن چافکرینه و هجمارک جوان دبن اشکنجه ده زندانین رژیم اسد ده جیان خوش دزدانه. جبر ارمانج کرنا رژیم اسد جه دورین پاریزگاه ادلبه و هجمارک مزن جه دبستانان هاتن گرتن روشا خوندنی هات راوستاندن. پارێزگەها ئەدلبێ یاکو بهتریا وێ دبن دەستێ جەبهەتە نەسرا دەیە پشتێ ڕێکەفتنا سوودشی یا دناوبەرە هەردوو وڵاتان تورکیا و رووسیا دە هاتبوو ئیمزاکردن و ئەنجاما وێ ڕێکەفتنێ ئەو بوو کۆ ئۆپۆزیسیۆنن سووریین لە گوندەوارێ شامێ وەرن بە گوهستن ji بۆ ئەدلبێ لە باکوورێ سووریێ و هەن هەرێم وەک هەرێمن بێچەک وەرن دەستنیشانکردن لێ رێژیما ئەسەد پابەندی بۆ وێ یەکێ نەکرد و هەردەم پارێزگەهێ ڕاستی تۆپباران و بمبەباران تێ li gorî mîdyayên ragihandinê yên ser bi opozisyona Sûrî û rejîmê ve tekeskirine ku şer di navbera herdû aliyan de nerawestaye û binpêkirin û kuştin derheqê sevîlan berdewam e û di encama wê yekê de dibistanin bajêr hatine rawestandin. Îro rêveberiya perwerdeyê li ser rûpela xwe ya Facebook ya fermî belav kir ku hejmarek ji dibistanin başûrê Idlibê hatin rawestandin ji bo topbarana behêz ji aliyê rejîma Esed ve li ser bajarê Xanşêxûn û Meerretin Neman û li gorî komîdyen ragihandinê belav kirine ku encama wê topbar
barana behêz zarokek boya qurbanî û jiyana xwe ji dest daye û hejmarek ji sivîlan li bajarê Xanşêxûn û Kifirnebil birîndar bûne. Ji alî xwe ve Ajansa Sana ya ser bi rejîma Esed ve ragihand ku hêzên Esed bajarokê Elxwên li gundewarê Idlibê û hejmarek ji bajarin din li parêzgeha Hemayê jî armanc kirine. Li gorî rêkeftina Sûçî ku deverekî bêççek di navbera deverên yên dibin destê rejîma Esed de û deverên yên dibin destê opozisyonê de wê ava bikin. Ermanckirina rejîma Esed ji deverên yên opozisyonê tê wê wateyê ku rejîma Esed pabendî bi rêkeftinan nake. Tanha pêşeroja rewşa wê parêzgehê nehatiye xuyakirin. Bi taybetî piştî ku Rûsya berdewam e bi gefên xwe bi êrişkirina operasyoneke leşkerî dijî deverên opozisyonê. Tanha pêşeroja rewşa wê parêzgehê nehatiye xuyakirin. Bi taybetî piştî ku Rûsya berdewam e bi gefên xwe bi êrişkirina operasyoneke leşkerî dijî deverên opozisyonê. Di hev demê ku welatê Tirkiye tekezî li ser rêveçûna rêkeftinê dike û asûyên çareseriyê hîn nediyar e. Li Almanyayê du berpirsên berê yên sêxoriya rejima Sûriye bêtewanî eşkencekirina welatiyên Sûrî yên sivîl û binpêkirinên dijî mirovatiyê hatin girtin. Li Almanyayê du berpirsên berê yên sêxoriya rejima Sûriyê bi tometên tewanên eşkencekirina welatiyên Sûriyeyên sivîl ta bimirnê û binpêkirinên dijî mirovatiyê hatin girtin. Çalakvanê Kurd Şepal İbrahîm ku endamê Ofîsa Sûriya ya Rêxistina Emînistiya Navdewletî ye. Duh êvarî dropala xwe ya fermî de belav kir ku hikûmeta Almanyayê Enwer Reslan eqîdê berê Şaxê El-Xetîb di 151 yê sêxoriya rejima Esed li Şamê bi tewanên binpêkirinên dijî mirovatiyê û eşkencekirina welatiyan girt. İbrahîm dazanîn ku du kesên din jî pêre hebûn ew jî hatin girtin û ev yek cara yekeme li Almanyayê tê encam dan. Her wiha İbrahîm got ku ev gav dide xuyanî ku dadwerî berdewam e kêfxweşiya xwe da xuyanî û pîrozbahî li hemî qurbaniyên Şaxê Xetîb û malbatên wan kir. Her di vê derbarê de jê derna medyayên navdewletî û herêmî eşkere kirin ku polîsên yekgirtî yên Almanyayê li Berlîn her du berpirsên berê yên sêxoriya rejimê li Şaxê El-Xetîb di 151 eqîdê bi navê Reslan û di sala 2011 ta 2012 de berpirsê beşê lîkorînan bû. Di sêxoriya giştiya rejimê de berpirsekî din bi navê İyad ku guman li ser heye ku nêzî 2000 kes bi taybet çalakvan işkence kirine û bi kêmayî du kes kuştine. Di heman demê de bi tewanên binpêkirinên dijî mirovatiyê û kuştin û eşkencekirina çalakvan û welatiyan di zindanên rejimê de li devera zirarînatê girtine. Her wiha jê deran serbar kir ku her du berpirsên sêxoriya rejimê di dawiya 2012 de ji Sûriyê derketibûn. Her dem û demekê dîvçûnên dadwerî li payê hin kesayetên girêdayî rejima Sûriyê ku destên wan di kuştin, terorkirin û îşkencekirina welatiyên Sûriyê de bi taybet çalakvan û siyasetmedaran de heye li hin welatên cîhanî di nav wan de welatên Ewropayê û Almanya tên girtin da ku di dadgehên navdewletî de werin dadgehkirin. Li Lubnanê xebatkar û çalakvanekî Kurd yê mafê mirovan koça dawî kir. Hin çalakvanên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê belav kirin ku îro sibehê xebatkarê Kurd Mihemed Salih Nadir ku bi bavê Lînda tên askirin lê nexweşxaneya Mar Yusuf lê devera Eldewra li Lubnanê koça dawî kir. Mihemed Salih bavê Lînda endamê şepêla pêşeroja Kurd lê Sûriyeyê û xelkê Amûda Rojavayê Kurdistanê bû. Çalakvan bû beşdarî di raperîna Rojavayê Kurdistanê de sala 2004 û şewreşa Sûriyê de jî kiriye. Ji ber astengiyên rejîmê berê xwe dabû Lubnanê derbarî koçbarkirina Mihemed Salih şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê jî daxuyanek belav kir û xemgîniya xwe bi barkirina wî diyar kir û got ku ew ê bihîdariya wî li Berlîna Almanyayê roja yekşema bê 17 mehê encam bide û pêşwaziya mêvanan bike. Hêza pêşmergeyên leşkerê roj ji sala 2012 ve li Herêma Kurdistanê têne perwerdekirin û rahînan kirin. Dîroka damezrandina wê hêzê û xebat û tekoşîn û hêviyên wê hêzê di vê raportê de. Destpêka şerê Sûriye û taroja weke îro
بسادان گروپ و ارتش هاتن دامزراندن و هر دم ناکوکی و ململانی و شر و پفچون وان همبر هف هبون و به هف دکتن و برجاندنا خوینا سوریان تو کس بیپار و تاوان و گناه کرن نبو. بتنی هزا کردی دناف همو هزن لسوریه ده دست وان بخوینا سوریان ده نهاتا گفزاندن او جی هزا پشمرگین روش آن کولشکری روژن. هزا پشمرگین روش هزا که کردی ساده یه تو تیکیلیا پیکاتاین دن تیدا تونه جکه چوکرین روش آوای کردستان پیکتی جه خلک عفرین بگره تا دیرکا حمکو وش دست پیکا شر سوریه بری خودان حریما کردستانه و نخواستن دست وان برجاندن خوینا سوریان ده ورد تومار کرن و دیرو کاوان رش ببه لو ما خودان هف و الحریما کردستانه به سرپرشتیا سروک مسعود بارزانی او هیز هاته دامزراندن. پرانیا وان پشمرگان جه ارتشا رژیم سوریه وقتیانه و دکشتنا خوبشانداران و رخواندنا مال و دزینا ملکن ولاتیان لسوریه ده بشدار نکر و رد کر. هروها بشک جوان جبر سدمن جدا جدا وک سدمن سیاسی و جواکی نچار بون جهری من خوال روش آفای کردستانی درکفن و تولی ویهزه ببن و بشک دنج خلک سیویل وک خوبخش تولی پشمرگایان بون. Selam jihani ver girtin peyamber girtin peyam Ubeydullah Abdüselam jihani ver girtin peyamber girtin peyam Wan firkirim wana menzil هزا پشمرگین روش ده 12 آدار سال 2012 ده هاتیه دامزراندن و ده گلک خولین راهینان و پرورده کرنه ده بجدار بونه کو بشیوه که اکادمی لسر پیک آنینا همو جورین چکان، سفک، نیفگران و گران هاتنه فیر کرن. هجمار وان در دور 7000 پشمرگیه و گلک افسر پشتی بجداری وان دخولین افسران ده به سرپرشتیا افسرین بیانی ین پسپور در چون و جه خواه گرتن. ده گلاویجا سال 2014 ده دما ایرشا هوانا جالیه رخصتنا داعشا ترور ده هاتیه سر حریما کردستانه به دل و جان و بلهنگی و گرناسی و قهرمانی به هفشان خوین هزن پشمرگره بشداری دشرده کر و براوانی خاکا کردستان کر و دستانک دوی شریده تومار کر و هشت کو ناو خواه ده دنیای ده بلاو ببه. ده جدمها سال 2017 ده دما چکدارین حشد شعبی ایریشی حریما کردستان کریه دیسا هزن پشمرگین روش خوش هشتنا ده بشداری کرنه دوی شریده نکر و دستانک دن لربیع و زمار و لسر سینورید نوبرا روش آوا و حریما کردستان ده تومار کر و مل بمل به فرمانده هزن طایبت یا پشمرگیان بریز منصور برزانی نهشتن که دجمن به بوسته که برف خاک کردستان و وره و تا روژا وکا ایرو درشم و سنبلا لسر سینگ بریز منصور برزانی ناو پشمرگین روش آوا لسره جبر کو بچاو خواه خوراگیری و برخودان هزن پشمرگین روش دشرده دید. هرچند از دو پیوم است نکارم قهرمانی وان ببیجم که چند قهرمان بین و چوا برگیری که راخا کردستانه احتمال ضرور لیره این نظامن که شرط قرص بید باور بکن شرط دو دولتا اگر دو دولت شرط بین هر وساده قصف و طوفاه تکرن بس او برایت مهد پشمرگی سنگرید برگیریه دا شیر بین قهرمان بین و مجموعه که برایت مش نوکه انشاءالله یل بحشته و هر دم به سربلندی و سرافرازی دبیجه که او اندامکی هزا پشمرگین روژه. حتی این قبول دکن از پشمرگی لشکر روژو مرد سیجن. هر وقت کشیم که او شرف من ورگرد که از پشمرگی لشکر روژ نبرم این خودی لیوکن نخواست لیونم بدهانج جوانین کرد دوان هر دو شهر نافبوری ده شهر داعش و حشد شعبی ده جان خواه کرن قربانی خاک کردستان پیروز و شهید بون و به بجداریه که مزن خلک باشور خاطر جوان پاکروانان دهاتا خواستن و بسینگه کی فره و بشانازیه که سربلند لروجاوای کردستان پیشوازی لترمنوان دهاتا کرن و ناف خاک خود بخاک دهاتن سپارتن. هروها بشک جوان پاکروانان جبر دربونا ری لحرم کردستان بخاک دهاتن سپارتن. دسه سباتا سال 2019 و بداخویانیه که فرمیش سرکردین پشمرگین لشکر روش لجیر ناو جکوک بو رسانیه سرکردایاتی پشمرگین روش جدابونا ریوبری جهزن زیروانی راگهاند و سپاسیا هزن زیروانی لسر کار و خباتا وی جبو لشکر روش کر و سوزا برداومی تکوشین و خبات و برخودانی دا.
کچو کرین کردین پیشمرگین روج وکو چاوا بجداری د شر مزنترین رخصتن داعش ترور هر وا شر حشد شعبی دکر هر دم رادکینن کو آمدن بجداری د برافانی خاک روجاوای کردستان د بکن و دیروکا کردی و یا سوریه بتایبت د چارچوبه سالم بوری د بشانازیه که مزن نفساندیه کو بتنی هزین پیشمرگین روج دست وان د کشتنا سوریان ده جعرب کردیان پیکاتای دنده نبویه و هر دم چکن وان جبو دشمن راکریه و 2000 رامان وان ده کو تجاری د کشتنا سیویلان ده بشدار ناکن لو ما ایرو همو ملت کرد جکالو پیر و کچو کر و میر و جن جدیرکا حمکو تا عفرینا رنگین دخوازن کو او هزین پیشمرگه ورن و خاکا وان بپاریزن و دست خواه دین سر وان هریمان خدمتکار گورستان دورا معظمیت الشام بحثا چیروکا بخاک سپارتنا بهتر جه 2000 شهیدین هویتیا روشیل سوریه لسر دست رژیم اسد دکن هرگولی ده و کرت فیلم ده ام هفره ببینن ببورن نهان آمده حتی بولتن کابه ده ام جواره پیشکش کن به هلکفتا در باسبونا 100 سالی لسر اجدایک بونا لهنگی کرد و دکتور نوردین زازا یکمین سروک پارتیا دموکراتا کردستان سوریان ویسکارو هلبسوان کرد کنیرش پرتوکا برهف کریو تیده دیکوشینا زازا و کدو خباتاوی آنی زمان دکتور نوردین زازا 15 اثباتا سالا 1919 لمدن یا باکور کردستان جدایک بویا و جسالا 1988 لوزانا سویسرای کوچاداوی کریه دکتور نوردین زازا گوربه پرتوکا خو مدایسا شوپا دکتور نوردین زازا گلک چاکین بنرخ لسوریه لبنان و اوروپا جگلی خورا پیشکش کریه دوی روژه ده روجا 100 سالیا روج بونا ویناده دلی مخص گوزهرم سر گورا برای وی دکتور احمد نافذ بگلگونده دوگره و دارک زیتون دبر گورا ویده از بچینم سالا چلو چارانده دما سرهلدانا برزانیه نمر نوردین زازا دبی بخوب سرهلدانه بگین الکلکا برزانیه نمر تکوشینه بکه بله مخابل لموسیلی هاد گرتن و ازیتک مزن دزندان موسیل و بغدای ده دید تاگو برزانیه نمر بخواد تدخل تید کرج با برداناوینا دکتور نوردین زازا بو یگو سالا شستی ده کاری بو راپورتا که ده زندانا مزه ده بنویسینه و بربدریه ده برگل کرد سوریه ده برنگه که چاک بکه ده دادگاه بلنده و دکتور نوردین زازا بو یگو پیشگوتنک بده و بنرخ جه دستانا ممی آلان را نویساندیه و سالا 58 ده چاپ کریه همجه اب کتیبا من دوشانخانه یا سیتابه ده لانقره ایرو سبه جه چاپه دردکبه و لخندوانین عاشقین اویندارین کسین وقت نوردین زازا والیکاریا تیم آرکی بولتن ماهاتا پیشکش کرن بریاب داوی آنینی چی مستر نوچان لبیراو بینن امریکا پیشنیارا آواکرنا هزکا هفبش لیواکوری روجهالات سوریه دکه نونرا بردوام یا امریکا ده ناتو دد بیجه بجداریا ناتو ده اپراسیون که روجهالات فراتی و من بجه ده به تو آوائی که نهات یه بحث کرن لوتکه روسی، ترکی و ایرانی درباری سوریه لسوچی دست بلیدار خستنه کر لی المانیا اندامکی سیخوریا رژیمه هات گرتن بولتنا مبداوی هات هر شاد و بختور بن